Kisah Indra Budiman jilid kedua, karang le Tengku Nyak Tihawa Arsyadi, terbit le Pustaka Mahmudiyah Biren, cetakan Kelhe, dipersembahkan untuk bangsaku yang cinta sastra dan kebudayaan. Ya, gambar Tengku Nyak Tihawa. Assalamualaikum kaum dilingkar Tuha dan muda ta'zim hormat lun pu'ek salim dusun ngan banda waris saudara Bandung kerabat genan tolun beri bahri pusaka baca saudara saboh hikayat jilid awai phone kali halun rika jino kedua laju tasambat Ma'alun laka meriba ganda pat-pat na cupak bajian ke upat baca Tengku Jeroh yang saboh lena kisah Cut Indra baca bertamat saleh cit pakri akhir masa Gopnyan bandua ngan putra ubat saleh pi senang saleh pi goga te gegisa bak raja dolan di batai kuring karyang mucula tutua pedada megah panjang tan fikiran lendau jika ngan mata sele ahaba rawi hikayat baca hai Tengku laju bersigrak lebetan gura gunjak ngan hebat kadang pi pala Budiman Indra akhir masa dijak tuang dolan Mengyana untung dengan bahagia Cin hanaro cidra po bunga ngeriwan Tip-tip kana tuang cut putra muda Kalian kira sakit ngan mangat Bukan le sayang si bungong mancang Luroba karang ujian lebat Soso yang sejuk ka dengan demam Cok ia keruang nalan tajib ke uban Pengarang Tengku Nyak Tihawa Arsyadi Limang jak setat putra Aceh mesyuhu makmula hasik Kedeh dum ile unang gro luar Ngan amma ba'du laju lona rungke Kenarang cae bacut metuka ayah cut putra Sengko tad hati teringat sabe akan anenda Sabab padum trep selawet kacre Hanaji wole ka padum masa Jitron bakulam dan dayang sare Saleh kamate ji'un le naga Saleh cit mehat sisat dalam gle Saleh pitan le kagop perkosa Rasa gelisah susah lam hati Habe merawe siribe rupa Nafah ka sesak sadak bak fikir Yoh nyan mehoile judon temak Permaisuri laju perable ulun panggil saleh puhaba alahai judo pakriban fikir sinyak kasumi gohlom megisa dengan dendayang sajan dum sare mengsidra tanle pina megisa saleh pi hudem saleh pi mate saleh pi tanle kadang kagobba permaisuri mein mole ia mata ile basangan ijat teringat anu si jantung hati kebit katrep cere gohlom megisa yo nyan fon telah lepah tekese watan pikir ugo mubara syaya ni lama warango alam hati pantun ngan syae laju buka di dalam laut na jalo kawe sideh binegle urang merusak watelon ingan rusak tan hati sabab hanale kasumi mara bukan le sayang bintang sirungke Sabohana le jatuh udonya kasumi mara punawa hati ngancuda kacre dalam istana Putra Nurullah tuah on pade lepah me sampai anak lon dua tinggal yang tuha yang telut kacre hancur tan hati ulun ibunda bukan le sayang tilam uke hana guna le ngan tire rawa mengyatan anak si jantung hati mengyat katan le kasumi mara Di sayan ali piwatan ate hingga nekun le ubah judonya Bek le tak ingat panjang tat fikir Bak Rabbul Qadir pulang perkara Mengyana umuhana lemate sinyak kasumi sitruh jigisa Bah tayo setan culat mu ble-ble Yang jino bah le tayo pariksa Singap ngan haba subrahana le permaisuri nyan kasaba uropi malam gepasangkan de hingga akhir malam kajula
Raja Nejaeh putra Pisare masing lamate berduka cita hingga kasubuh laju budale Raja Mahase setat ananda paya gedubang na kawan bace jika bak kawe hana tom rida na kesi kejam si an akhe denda yang trole kenan jigisa dalam kuta hingga ka sampai yo nyan perap le putra ngan raja makin tak susah gelisah hati ni kalantan le kasumi mara wahidin dayang ho bintang kande si jantung hati kasumi mara den dayang seon jaro jibot le ngan kamo kacre cut putra muda Yo masa mutron kamodum sare antro dalam gle kateka baya angen gantu fun ujian mugule sapu handule kaglap gulita kamo kasih saat bandum kacrebre sama tengah gle lam rimba raya dengan hendak po sidro yang ade dudo akhe kagadah bala Pulih ngantu pun ujian hanale kamo budale mejak mumita jak sitat putra hana muhole rata urung gle kamo periksa mu uro bulian kamo jak sabe putra hanale mubayang rupa hingga mupakat kamo nyosare hingga akhe nyoho megisa Kamo ja pegah mbak raja doli Saleh tekese kamo sinena Patut netebang nerepang mate Kamo nyosare bandum merida Menan ke haba din dayang lahe Kasadak pikir tuanku raja Sabab kasumi pikahanale Sisat dalam gle buat angin raya Ada ulun poh din dayang mate tentehan hasil rugo percuma sabab tan salah bandung menjisare gerak Rabbul Qadir ikan beri bala menandi raja terbuka hati bengehan ale tetap gesaba nekrang rakyat legat iuh nyale hingga ka sampai mentro bentara Dengan pahlawan garang bukan le cukup dum sare alan senjata ampun tuanku kamo ka hadir puana musuke angan haru-hara siri tenang rohana trowase sale siri gle yang tan musara yo nyandi raja hingga seole rakan bohate lon susaraya kasumi marajino hanale Kasih salam gle padum trep masa Saleh cit hudem saleh cit mate Yang jino sare bah tajak mita Kemangan pakat bulan ngan pike Yo nyan budale sigala tantra Gulam ngan cakco di jaro bude Ngan bajaran te lem tupi wajah Habe gampung arung dalam gle Jak setet kande kasumi mara Padum trep lawet lam gejak sabe Hingga sampole bak kulam dunia Habe periksa rata sagobe Kebin hanale kasumi mara Pio si kejam si adum sare Sebab to hati jalan lam rimba Tekale sidro urang kenale Urang kemawe gewo lampaya Bedale tantra periksa sare Jimat ngan bede jihudum lingka Na teka kena cut putra kande Trip tan hanale mubayang rupa ni baku lamnyo jak mano sabe nama gerasi kasumi mara dengan temakut yo nyan jawab le eret gogo kawe jaro gemeta menyacut putra nama kasumi ubak rumah ni cijak pariksa Barokan sinan jino sang tanle yang jino bale cijak pariksa bedale tantra sigradum sare hingga ka sampai baknila sebab Ponila sebah hingga mari le haba yang singke fon ge buka saleh pat ke perang rakan bohate lun kalan bude cukup ngan tantra mungpuna salah tapegah lahe puna tekese ulun ngan raja kepua angkatan pahlawan sare rakan bohate cuba calitra Yo nyandi mentro dudo suole kamo dum sare suruhan raja kamo ja setat cut putra kande hana ne wole padu trem masa Getren jak mano kena cut kande den dayang sare geban serta den dayang kawo cut putra tanle hai nek bohate hoka jinoka kadang na kena putra tebade cut putra kande kasumi mara ponila sebah hingga suole menyabi sare putra tamita